Jun ni somni pakwa sang ni somni panga chol ni ania bazar thir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei an Israel ne ni som pani chung anin dona hnenan chang ti asoi chu chang le tin Khamenei chu chan himani thu asaya Israel laka hnena puang mai chu amol zialan tir tu ani atia Iran hian nuclear ral thuam nei tuman be chun zamani chuan a bom le nge yang ti asoi bok Tarlan tongin Khamenei hian Israel laka hnenan chan thu le US po Qatar le Iraq an sipai te omna mun ka sakin an hmaya na takan ben thu le atulani chuan an ben sak le tur thu asoi ani kha President Trump hian Khamenei hi chang le tin aram chu noi chiatin ommeka a nuclear mun pathum po ti chiat sak vekania khoya nge omti po ka hre chiang lutuk tata Israel le khowela sipai ro pui ber le thil ti thei ber US sipai te chu anun na ti top turin ka ti taloni ati Trump chuan Khamenei thu soi chu thinrim na huat na le beidon na in polani ti in athu soya wang hian Iran rek na hli chungchang le thil dang Iran ramta na thole na ro pui thlen thei tur hun tha her chona na hmalak na tur thil rang karwa man mek chu ka chol san le ngalani ati bok Trump hian Iran chuan nuclear ral thuam siam tuma hmala le ani chuan a bom le don MT zo na chu te reng mai bom le chiango tang atia Iran nuclear mun te chu International Atomic Energy Agency IAEA emo porin takine mo anen dik tha ti thu asaya heti la hian Iran chuan IAEA an tho puina an chut chana bil chu an ram parliamena an lo pass ve mekani heti la hian Trump hian nimin lama kan puan Iran civil nuclear program tan puinan dollar tluk le ding on somthum pe ka tum tia media sang in an tar lan chu thudik lawani thu truth social aposa President Trump Iran hne civil nuclear program atan dollar tluk le ding on somthum zet pe ka tum ti chu thudik lawani heti ngai dan at thakhi kala hrengai lo shim atiani nimin khan Iran rama chuan Israel nenan in dona mithi samruk vel te vuina in khom chu ro pui takin nayani nimin jingdar riat khan te Iran khopuya Iran tana martar te vuina in khom hi nei tanani a mi sang tel fe chu thom hnadum in belin Iran flag le sipai officer tha tak then khat te thala kengin an pung khoma Iran TV chuan martar te choi moina hun man mekani ti in an puangani Iran President Masoud Pezeshkian baka sarkar mi poimo tele sipai commander te chu vuina in khoma hian telin IRGC foreign sipai Quds Force so tupa Ismail Qani po atela Supreme Leader Senior Advisor Ali Samkhani po tiang holina tel ve boka Samkhani hi Israel ne nanin dona khana hliamani mi puide chuan Tehran kho puilai lia Enghel Lab Square atangin kong an zo tana mithi te ruang chu kuanga zonin Iran flag an kenga then khat chuan commander thida te thalak baka Iran ballistic missile lem te po an keng boka aurina namhla ring takin an zai tira Azadi Square anin tok khomani mi puide chu dead to America dead to Israel ti in an aurwala an pun khom na hi KM nga dona thuini in mi puyan pung khom tam hle a Iran state media te chuan mi makta duai khat aya taman pung khom ti an soya ma se mi then khat chuan an pun khom na hun ngai to in makta duai khat an tling theilo an tia atam chu an tam ngang mai nimina mithian vuijinga hian Iran Revolutionary Guards how to Major General Mohammed Bagheri le nupui le fanute journalist te nuclear scientist Mohammed Mehdi Teranchi le anupui te Revolutionary Guards Commander Hossein Salami te po antela mi somruk zet an vuijinga hian meichia pali le naupang pali an tel bokani nimin khan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US President Trump chuan ram hruai tu Khamenei soisela wanga chang le tin President hian in rem na du tak zet chuan Iran Supreme Leader Grand Ayatollah Khamenei za lo taka tong khum hi ti lo top turani Iran ram mi pui ro pui le thil ti thei tak tak ta missile chuan khovel hriata Israel chu an de di hne tlan chelo thei lovina siamani ati soifo to angin US President Barack Obama chuan Iran hi nuclear in rem na nei puya he in rem na hian Iran chu nuclear bomb siam lova civil nuclear program chau nei turina intiama Mase he in rem na hi President Masak Khan Trump hian soi selin sangni somporiat Khan he in rem na tang hian USA in hu do thu apuanga hemi nu hian Iran chuan na sa jok in uranium enrichment a kalpui zuita a
Trump hian ama du dana in rem na nei puya tum le ta a tun hi kan thleng ta ni nimin khan Pakistan ram mar thlang lam Khyber Pakhtunkhwa province a chuan thi chil bom ti puania Pakistan sipai som pathuman thi Khyber Chronicles inan tarlan dan chuan Mir Ali North Waziristan a thomnozorna bazar a chuan thi chil pon mi pakhat chuan bom phur lir thaya khal chu sipai motor inzui sutnan mangin a bom phura ti puaka mi som pathuman thia sipai som le civil mi som pali in hliam an tur boka he bom puak hi thokna hlea hliam tur an tamna chan ponia hliam jinga hian no pang parup an tel nge nge ani tunhaya Khyber Pakhtunkhwa hian Pakistan sipai te beina thleng zeu zewa nimin thil thleng hi Hafiz Gul Bahadur Paul inti Pakistan Taliban Paul an ti mai te chon an ti ani thu an puang ani Pakistan thenom Afghanistan a sang ni somni pakhata tangkhan Taliban te chon ro an rel le tana hemi hnu hian Afghanistan nenan in rinalaya Khyber Pakhtunkhwa province le Balochistan a te chon tharum thona hlur hlea kumin kumtira tangin heng province pahnia hian firfiak ten sipayan beina mi zani somkwa vel an thi to ani Thailand rama chuan nimin khan Prime Minister Paitongtan Shinawatra ban Putin mitam takin kong anzo Thailand Prime Minister Paitongtan hian tun thlani som panga khan Cambodia Prime Minister Hlui Hun Sen chu phone manga biain Thailand rama eptu hruai tu tele Thai Army General tong du takte chu belo tur le an thu soi ngai thalo turin na hrila he anin biak na hi mi pui hria ta puan zara ni le ta sia hei wang hian nimin khan mi pui te chuan kong anzo ta ni Hun Sen hi Prime Minister ni to lo ma se Cambodia Senate President ani meka anrama ala thu hlea Thailand sipai general hi me ni somni pariata boina choka Cambodia sipai pakhat thi na mun Thailand le Cambodia in rinalaya Thailand sipai ho tu berani boka he phone call an soi richok le ta hi Thailand eptu party te chuan remchang ala in Prime Minister Shinawatra beinan an mangjui ta a Paitongtan chu Cambodia ne nan in rinalai Ramanin chu zim te po chingfel theilowa puin le ani lo zonga mala puin bang turin nan phutani Bangkok khopuya Victory Monument a mi puite hi pungkhomin thu seitu te chuan Thailand ram an hmangai thu puangin Prime Minister chuan Thailand mi puite za lova Thailand sipaite da niam hle ani ti in bang turin an phuta pungkhom jinga tam tak chuan Thailand lalchung ko an support ti lan tirlan kor engle lukhum engte anin bela heng ho hi Prime Minister Paitongtan ni pa Prime Minister Hlui Thaksin adu lo tu ten ni a afanu po an la du lo ta zel ani heti la hian nimin ve khan Cambodia po Hun Sen hian an party Cambodian People's Party kumsom sari palitlin na lom na thu soin anram churam dang run na lakatanga hum himatum thu soin thamasa Thailand sipaite nan sipaite an beina chu adem thu apuanga anin beina mun chu Cambodia ram chunga ne wangin Thailand sipaite chuan danan bo chiani ati Thailand le Cambodia in rina tunan boina hi kumsang khazakwa somruk pani dai to khan International Court of Justice chuan Cambodia chana apeto a Thailand hian an lati boi zeu zeu reng thunga sangni som pathum khan UN Court hian an thutluk na hi an nem nget le ani Thailand Prime Minister Paitongtan hi a party Pheuthai party chuan an mania sarkar na siam theilawin party dangan tho puya tunhaya thil thlenga wang hian an tho pui party lian ber Bumjai Thai party chuan an thlop nan ti topa member zanga omna parliament a Paitongtan kai roi party pakwa thokho hian thlop tu member zani somnga panga an la nei mek ani China le Taiwan in kar boina hi chu kan hrevek ome China chuan Taiwan hi China rambung khatani ti in Taiwan hian an mania ro in rel ram an ni ti in tran an kho ve boka China hian a tulani chuan Taiwan hi tharum mangpo be mai hrelo thu an soibok thina kongsang sangin Taiwan hi an ti thai rengani heti la hian USA ti lo khovel mundanga US sipai omtam na ber Japan ram chu China ralian laka inveng turin alo in buat sai rumek ti hriat chuania China le Taiwan in kar borok thalo zela Japan hian lo in buat sai lok na nan ram thliar kar pakhat Taiwan lam hnaya bomsel tar siam turin man lamek ni in Newsweek chuan an tar langa Japan hian China ral lo liana US ne na in beina thlen pal chuan Taiwan lam hnayan ram thliar kar chu China in an be mayang ti hlawin an lo in buat sai ani ome soitongin Japan hi US ne na in kop het ber ram ti a soi thei US ti lo khovel mundanga US sipai tamna ber ram man ni meka tunhaya Israel le Iran boina thil thleng thlirin China hian Taiwan la ka tum chuan US in rol nge rin ania
Japan po US tho pui ramani wangin China hian a beitel nge in narin omani China hian tun hnaya Taiwan ram hnaya asipaite da na sa a Taiwan hian run thut theireng to a hei hi ria in Japan chuan Nansei Island sa chuan kumthara tangin bomsel tarasiam tran dona he thliarkar hi Taiwan atangin mel somsari po tling lawala omania hei baka hian thliarkar dang Irio Mote Ishigaki Tarama le Miyako thliarkara tepo sangni somni pariata chuan bomsel tar atul chuan kar ni po om theina tur siam zo man an tumani Japan rama hian an rama thliarkar lian ber Okinawa chuan America sipai sing thuma tanga singa sangli anom renga US intelligence official te chuan China hian kumsang ni somni pasaria Taiwan hi runa tum ni in an soi rumekani hetila hian Czech Republic ram thu nei tu te chuan nikuma Taiwan Vice President Hisio B Khimin prekatlo tumkha China chuan car accident manga tha an lo tum ni in tun hnai khan an puanga China thu nei tu te chuan he report hi na satakin an phani Czech military intelligence te report hi Czech radio chuan puangin nikum Mars tha Taiwan Vice President prek khopui to hi preka China embassy chuan a car sut sakan tuma masero manna level an top ta ni in an puangani hemi chungchang hi Czech Foreign Ministry thu puang tu Mariana Wernerova chuan chiangzok in a soidu lova mase hemi chungchang hi China thu nei tu ten hena sarkarin an hriat tir thuero asoyani bazari lo thlira wangin kan lome